ner mala ken yam bia kamal ka no online TV channel jo banu kwen ke jan gwasame bana rwach ka kwilong shuk bana jo me bana jeling bana nyoko muraj kon ano ka kwi dapa no dab machine na iti shop ka diok shakanak ano ban rwaitin ka jalarame kan kono ni amre ler kana me mi jirama jidit gor janu jendere kanyak kanedi kokien kan ler titi ano ko be kono lat ko den bana ka ngajanu mutok gwa ngai kon manana togre wikelung shukon belana jelo ano chana ngajanu long shuk chokor chatok tin chatok no nega kore dana chitok pan kana pan keje ano no chatok do tama long shuk te pin kuma espelayo men ku kono gor no ban lengwase me long shuk ano shika torbiyele dangro kene kon te long shuk ala kuma espelayo shika torbiyele dangro chiken ga no dong tarnat kan ke jakarete gor jano de yana ngach na me terbil kel mi chaka bakan terbil men shimenen yana mo chaka ne de konti la kuma espelayo charo da mat kel ke kuma ke dine la jejen bor pula me tayi dane chire nyal cha boka ja ka korka me chawi lunga chuk chaja kaf kabe dane cha kaf chiloit nena konti la kum SSPDF chilodin cha jak chikana gujano buga nwer beken ga bok kene konin tere wi kulunga chuk na mo cha backfire ka bo telmi chi to ko dobran chalat ke je ano chinangut kami chawi ja chaja kaf already la wujan ta tepin kume dung SPLIO fonya SPLIO fonda ku kan threaten fonya SSPDF no beken besniken ke goda konte katen beken ka yigor ka beken ka make beken kapkur joma jawdaten mo gorde ndi ala ngach ci kor moya tuok no tele liam chalaten ka tele mi ram chamo ka bon mi chalaten men bu kon ngach jeno charam kel chaja kefke SSPDF me dol nwara kene de kone ano ano cha SSPDF cha torbiel ken dangro cha yo kef jen menen yen torbiel me so jen kodan je tok na me dio jadi nen dung dinye no jen torbiel an cha kef ramadan nonkor re wich kalong shuk a commissioner so commissioner jadid cha commissioner wal cha jawoj ko cha jakwan kirma yadi kenete ko kenan konin de tetten ano cha gorno be ne de kontila kume ayo baka yuan ma cha janda na tuok ken neten kontin la do kon cholen nuare kan kor kan kap na ne de konan kap ko kor gwada me e kume espelayo no ya ka kore ne de ba kurkula kabata me kuma espelayo ba ne de ko ne tuga kuma SSPDF de ko ngaje no michi dor che tuok no ba ne ngaje gwano ramdan teke men teke rek kuma SSPDF kuma espelayo la ko ya ma kanije so je nam che tuok so lungu chukte pin kuma dunga espelayo on tamaka jan gwadro ikon gaja ban jome ban jangaj ko do brana cinem ci to gaja no bana wokale radian me de kon nyoko milin kon gwadme lero kontin kwiri ga mi ci to no shane dang jok shakanak ngum naka ka ki to ga de jan bu kon le ngon gwadme chire ga me ci to no jare wike so Sudan ba banje kula linga gwa toge de ka company gwa to tane company nga gwa nen kona me ano gwa dep ko man la dab la ja kam karatan gwa dep ko no mo tie ke je no
te karam te ka company en company mo jene dang diok che ga jako bigaliu ka jo chalat gwasame ne diok che galiu ramkel kinero shek kanangade ka jaram do dien la dio dieno chi mun cha pen widien mun ja pen widiano no shakanak tuok na me ka ngaro bundi kanti ka so Sudan ke Eastern Equatoria gwada dan te jaten la ni konti la local authorities Belken company Michel ka Prudent Holding Company wa ken goro no bi kentin kon chila nyen koda ke do brand china diliu ko je ke chimun de gubinat ka je wa kan ko korea la ka lo shi company che fail ko ba mi shirna mo bajalat jan mi belga ke je anu banaliu wa te tetten ko je warana cha kwen ko kan 70 ke wana ko na la te kula ram ga kan kare la ka company mo Ramadan la dungde e dum wut ko man chal ke isalva matok gengdit late General Salva Matok geng di jaram tante company ray which kai Equatoria jaram Ramadan te ga mine jaram dan ku gol ku ja mining ano ka jaram dan ku area mu ku ja control wajen chaja allow community ko ben mo be da be jete dum gwasmo te won michal ke ko call Michael ramkel ke jongone meten gwadmo te jome te jalat ten go ne dang jok re pola na chiko ten chimun chalo pen widien ajene kan company kana jeno gono be politi la politi atena wal ten kuna le la wupen tama kana gorno baka gake baka wuch no ka sha jogo no dara ka wuch polto ko mi sha polcha wuch na de le pen ten teram de le liu ajene company failed to cover this hole ala kan polo konin ten gwadmo and mistake ye muje to chet ke incident me ne ko de tiki je company ga ji company akane ko te garek ku jamo ek diana mo kene kon to chan jo mo chan melin kelba up to last month when they agreed with the community also to end the contract the benefit they had tried to give to the community had not yet been fulfilled. But all along the community had been patient, thinking they would fulfill all those the demands. Because the community wanted a road, they wanted a health center, they wanted the schools to be built, including the community center, which was supposed to be the women's center, but they could not fulfill all this. Natin content company dorian akana ku kan complain no la company tel michala changa dul gore kan kala dul wal tel michala ten ka kuchemo company te karek chikan jomo chikana kwen Ramadan en lan ngot cha jomo cha jalat te wut kel michala Abraham Selva Matok Ramadan te gwan ke company ala jala manager che mishir kana me che denied an allegation me janna me kachi tok chana jo de million gwado me kamana chalat ko gwaban jeling already so many projects. We have one container of medical equipment from the United Kingdom is there now. This thing is supposed to be put into the hospital once we begin the construction. The equipment alone is over $100,000. We have repaired the road from Nauru to Nakashot. We were the ones who constructed it. The road before, because it's in the mountains, is a very dangerous road, but I widened it. Within Nauru town, we have repaired some internal roads. There's another place called Parasika. When you go to Kapoita from Toris, there's a turn you go to Chukudum. That was impassable. We are the ones who repaired it. Kajo dana chalate jo shalingen udamo Ramadan te gwan ke company ala friends sorry uda shalka me Abraham Salva Matok Mantagwanga company mala company manager chala do shine shar ne real ka jete ton wani ne gala de real ka ten chalat gwas mo jani chika tok jo me jandana gode nung ye che company mo ke gwade ko mo che ne dang diok che ye ken che ka bat ti ga liu she kana gade ke wut ke jawrana chalat en ban je ko do den biata ga mal bye bye.